razgovarat ćemo sa našim gostima, akterima filma Slovenska duša, Josom Poljakovićem, novinarom, i Savom Stambolićem, apsolventom Pravnog fakulteta. Joso, koje su to ličnosti koje zaslužuju pažnju, kao što je Vlaško Rajić, Ana Bešić, Đuro Dulić, Ivan Sarić, Tumbas Perehajo? Pa, prije nego što odgovorim na ovo pitanje, ja bih vam samo skrenuo pažnju da je ovaj potez Bunjevačkog kulturnog centra izuzetno značajan, jer se istoriji Bunjevaca, a tu su od 1687. godine, nije posvećivala posebna pažnja. Tako da smo mi uglavnom znali za biskupa Ivana Antunovića, Ambroziju Bozu Šarčevića, donekle za Vlaška Rajića, i tu su otprilike značajne ličnosti Bunjevaca za ova maltene 3,5 vika koliko su u Subotici i završavala. I mislim da je ovo izuzetno vridan korak i vridan posao, jer evo, mi smo se podsjetili uglavnom 5 ljudi koji su tu bili u Subotici, živili, uradili puno tog, a jako se malo znalo oko toga, i zato mislim da ovo je dobro da je krenulo i da treba nastaviti, jer imamo mi tu još, teško je sad na brzinu nabrojati, ali počeo recimo od Laze Mamužića, jednog od najboljih gradonačelnika u istoriji Subotice, koji je tu s kraja 19. vika, neki 15-16 godina, stolovo Suboticom, kad je veći deo centra grada, najznačajnijih objekata u gradu, i kulturnih i privatnih zgrada, izgrađen, kad je on dao Subotici praktično okvire savremenog grada, da se o njemu jako malo zna. Tu je njegov brat Ago Mamužić, tu su braća Malagurski, tu je Mara Đorđević Malagurski, žena koja je bila recimo jedna od retkih književnica u Subotici, koja je bila izuzetno poštovana i u Beogradu, međutim o njoj se skoro ništa ne zna. Tu su Lajičo Budanović, sveštenik, Ivo i Pajo Kujundžić, ljudi koji su puno uradili i za Bunjevce i za Suboticu, a o njima se tek tu i tamo zna. Da ne govorimo o nekim, ajde da tako kažem, manje značajnim ličnostima, poput novinara Jose Šokčića, dobro, Laza Stipić je već urađen, tako da ima sigurno, kad bi se još malo bolje zakopalo po toj prošlosti, kad bi se razgrnula ta prašina koja se vikovima slagala, i kad bi mi bili malo spremniji da se sitimo da ne počinje svit s nama koji sad živimo, nego da je počeo puno ranije. Kažem da su Bunjevci tu više od 3,5 vika, da su uradili puno za Suboticu, za ovaj deo zemlje, za Srbiju, za Jugoslaviju nekadašnju, onda sigurno da je ovo dobar potez i da se mora naći snage i novaca da se nastavi, da se istraže i ostale ličnosti koje su uradile puno. Savo, ti si na premijeri rekao jednu rečenicu da bi Srbi trebali da se ugledaju na Bunjevce kada su u pitanju lokalni Srbi koji su zadužili ovaj grad i kulturu, po pitanju onoga što se radi za Bunjevce u razotkrivanju njihovih ličnosti. Pa da, evo, sasvim prirodno, rekao bih, bunjevačka nacionalna manjina, bunjevački narod, pošto nešto da ih možemo nazvati nacionalnom manjinom, jer druge države osim Srbije nemaju. Bunjevci su u značajnoj prednosti, zato što su njihovi lokalni, da kažemo, lokalne značajne ličnosti i ličnosti zavičajne istorije u isto vreme i veliki nacionalni heroji, odnosno značajne ličnosti same čitave nacije, čitavog naroda, dok je kod Srba situacija da, naravno, Srbi su, kao što sam tamo rekao, malko veći narod, pa je bilo jako puno značajnih ličnosti u globalu vezanih za srpski narod, a ta lokalna i zavičajna kultura je na neki način skrajnuta. Sad, to nije problem samo u Subotici, u mnogim mestima, zato što nema u školama izučavanje izvorne lokalne zavičajne kulture, dolazi do toga da jednostavno lokalno stanovništvo nije toliko upoznato, osim onih koji se bave u arhivima, koji su istoričari, koji su neki entuzijasti, koji to vole i žele da znaju. Tako da mi imamo ovde u Subotici situaciju da je zaista neverovatno kakve su ličnosti iz redova srpskog naroda živele u ova isto prošla 3 veka ovde i gradile ovaj grad zajedno sa Bunjevcima i Mađarima i drugima, a da mi nismo uopšte svesni njihovog postojanja. Ja sam se, iskreno rečeno, zaprepastio kada sam kao mlad čovjek počeo malo da istražujem, kada sam kao jedan od osnivača Svetosavske omladine, čiji sam bio i prvi predsednik u okviru Srpskog kulturnog centra Sveti Sava, počeo da razmišljam o tome
ko je u stvari osnovao taj centar, jer se centar nalazi, na primjer, u zadužbini Dušana Radića, koji je bio znameniti srpski trgovac i bogat, ugledan građanin na prelazu iz 19. u 20. vek. Znači, kada sam ja video kakvu je kuću taj čovek ostavio za zadužbinu crkvi, u kojoj je kasnije nastao Srpski kulturni centar, kada sam video kakva je to raskoš, kako se to nalazi u centru grada, kada sam počeo da razmišljam, pa da li je moguće da je jedan Srbin ovo ostavio? I onda sam krenuo da istražujem i jednostavno sagledao da ima još jako puno ličnosti sličnog profila Dušanu Radiću i njegovom bratu Jovanu, i to je za mene postala prava jedna, da kažemo, misija. Ja sam poželeo u kojoj god formi organizovanja mi mladi budemo radili, ili ja lično, da naš cilj i zadatak mora biti da mi moramo da krenemo u razotkrivanje, dakle, tih ličnosti, da ljudi jednostavno se sete, da shvate kakvih tu likova ima. Pa hajde da počnemo, na primjer, sa, kad već govorimo o filmskoj umetnosti, sa carom Jovanom Nenadom Crnim, koji je po meni ovako adekvatnija ličnost da se stavi u film. Naravno, kad bi tu bilo određenih tehničkih i drugih mogućnosti da se rekreira period 16. veka, pošto je on čovjek bio ličnost koja je, mnogi bi rekli ovde, kontroverzna. Kontroverzna zbog toga što je u 90. godina u ovom gradu postao jedan čovek koji je, nažalost, bio svojevremeni gradonačelnik, koji je tog čoveka Jovana Nenada nazivao i banditom i slično, ali naravno mi kada pogledamo istorijske izvore iz tog vremena možemo da sagledamo da je on bio jedan izuzetno sposoban vojskovođa koji je uspeo u periodu neposredno posle Mohačke bitke 1526. godine, kada se mađarska vojska, vlastela i narod povukla značajno prema severu i Turci su opustošili i zavladali ovim prostorom, uspeo da okupi oko 10.000 konjanika, među kojima je naravno bilo najviše Srba, drugih Slovena, a tu je bilo i Mađara, što nam govori da je bilo značajno slovensko prisustvo u to vreme na ovom području, da oko Subotice napravi jednu kvazi državnu tvorevinu koja je bila samostalna, koja se branila od Turaka, da razjuri Turke sa ovog prostora Bačke i da postane tako značajan politički faktor da su se dva pretendenta na ugarski, odnosno habsburški presto, oko njega bukvalno takmičila ko će da pridobije njegovu naklonost, i naravno mađarski kralj Jovan Zapolja, kada nije uspeo da pridobije tu naklonost, on ga je na prevaru i ubio u Segedinu na vrlo mučan način, i ta njegova odiseja je trajala nepunih godinu dana, ali on za to vreme uspeo, znači, da uradi jako značajne stvari i da zametne tu jednu ideju u svest svog slovenskog stanovništva da postoji mogućnost da jedna srpska ili slovenska država postoji na ovom prostoru i da preživi. I ta misao, kao što piše na spomeniku koji je radio Palavičini ovde u našem centru grada, koji je remek delo umetnosti vajarske, piše tvoja je misao pobedila. Dakle, misao o slovenskoj, srpskoj državi na ovom prostoru je, pa naravno i uz značajan doprinos Bunjevaca, pa i samog Vlaška Rajića, triumfovala. Dakle, on je, eto, prva ličnost koju bi izdvojio u ovom nekom prvom segmentu razgovora da se može o njemu napraviti značaj i da se može, da ima dovoljno podataka da se on na pravi način obeleži, a ne da to bude samo jedan spomenik koji za neke predstavlja neku mitsku ličnost, što on nije bio. Nije bilo prisjedinjenje Vojvodine, Kraljevine, Srba, Hrvata i Slovenaca, nego prvo je bilo Srbiji. Pa vidite, u samom formiranju Bunjevačkog srpskog nacionalnog veća se i nije znalo kojim će se putem ići. Jednostavno, Srbi i Bunjevci su htili da iđu u jednu slovensku državu. I tu je bilo dva puta, pošto je u to vrijeme i u Zagrebu formirano nacionalno narodno vijeće i bilo je govora sad kako to uraditi, tako je Blaško Rajić 2. i 3. novembra 1918. godine bio u Zagrebu u nacionalnom vijeću, međutim tamo od Stjepana Radića i ljudi koji su tad rukovodili tim vijećem nije dobio nikakve konkretne odgovore. On se dosta razočaran vratio u Suboticu, jer jednostavno su rekli, pa vi znate kako ćete, vi znate kako je stanje doli i tako radite. I on je bio dosta neopredeljen, međutim Babijan Malagurski i Petar Konjović, koji je bio u direktnoj vezi sa nacionalnim vijećem, oni su bili žestoki zagovornici da se iđe preko nacionalnog vijeća u Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, dok je Jaša Tomić, tadašnji vođa radikala, bio opredeljen da se iđe prvo u Kraljevinu Srbiju, pa onda sa Kraljevinom Srbijom kako bude dalje. I
ti divani, razgovori, diskusije su potrebali praktično do pol sata pred početak Velike narodne skupštine i onda je Blaško Rajić prilomio i kazao je, ljudi, bliža nam je beogradska košulja nego zagrebački kaput i tu je doneta u zadnji moment odluka, on se priklonio Jaši Tomiću i oni su izišli i sa tim predlogom na Veliku narodnu skupštinu koji je uz veliko odobravanje odobren, tako da su već sutra dan baš Jaša Tomić i Blaško Rajić išli u Beograd da obaveste kralja Aleksandra i o čemu je doneta odluka, tako da je ovi krajevi su, odnosno Bačka, Banat i Baranja, su prvo ušli u Kraljevinu Srbiju i onda kad je formirana Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, onda su sa Srbijom zajedno praktično kao sastavni deo Srbije ušli u Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca. Da, pa treba sad reći zašto su oni sad to tako uradili. Dakle, postojala je formalno, pre nego što postojala država Slovenaca, Hrvata i Srba, koja je formirana nekih nekoliko dana pre nego što je došlo do samog prisajedinjenja. U Zagrebu je bila kao glavni grad, međutim to je bila država bez vojske, bez valute, bez ičega, a Srbija je bila kraljevina koja je doživjela takvu čast, na primjer, da se jedini put 919. godine zavijori srpska zastava sa dvorišta Bele kuće, da je Woodrow Wilson, tadašnji predsjednik, veliki prijatelj Mihajla Pupina, i tekako bio svestan, i to baš na 28. jun, na Kosovo Day, kako su ga zvali u Americi, na Vidovdan, se zavijorila srpska zastava i bilo je rečeno da svi Amerikanci tada treba da se sete žrtve koje je srpski narod napravio u Prvom svetskom ratu. Dakle, Srbija je tada uživala jedan neverovatan međunarodni ugled koji mi danas ne možemo ni da zamislimo i njena vojska je zaposela gotovo sve teritorije koje će kasnije činiti Jugoslaviju, tako da je bilo i tekako razumno, racionalno, a i da kažemo u tom trenutku jedino pravo i ispravno da se prvo prisajedine teritorije direktno Srbiji, a jer ne mogu ljudi koji nisu dali toliki doprinos u toj borbi, kao što je bila ta država Slovenaca, Hrvata i Srba, da traže da budu stožer nekog ujedinjenja. To je samo jedino mogla biti Srbija i to je Blaško Rajić i tekako znao i on je još godinama pre ujedinjenja govorio u svojim ličnim prepiskama sa pojedinim učiteljima i učiteljicama ovde u Subotici, zbog čega je i imao problema sa vlastima, da ćemo se uskoro nalaziti i razgovarati možda i pod okriljem majke Jugovića. A majka Jugovića je jedino i samo mogla biti Srbija. Razlog više da, poštovani gledalci, u petak 31. avgusta na programu televizije K23 u 20 časova i 10 minuta pogledate premijeru dokumentarnog filma Slovenska duša o svešteniku Blašku Rajiću.